ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan Pulom ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step ha Shillong tura but clear. Haka Jingthmu jongga East Hills but Pynbthei ki Pulit ke Jelam Meghalaya. Kilayok ban Pulom no ya ke Jingthmu Pynbthei bom IED hadien ba kilayok ban kem no ya saungut harengkat kitiar Pynbthei haga miet sengi nengkong. Kat kum ka kerwak kubor na ki Pulit. Laya tu bahaga kadway tarik ubenai leber kum bahaga por nriu beje jan miet. Kaway ka kali ka badon yaw registration number ML12 3243. Kabadai ka bolero pick up. Kabalanya ada uba daman bahar ripnar. Kala syabat no ha sning ha kalenti ban lech mau hati. Bat ha ka jingwat bniak layok ban kurup yaw way bom IED na gani ka kali da ka bomb detection and disposal squad na Shillong. Tat hadu batok ya gani ka kubor la kem no yaw way agent uba apri lani sleeper cell jong ka kenhon HNLC ba kentup ya saungut kibala suba Pynbthei bom IED ha Shillong bat hasor Nongpoh. Laban kedauru bagini ki sleeper cell ki ap ya ke hukum na Bangladesh. Ya ki saungut ke pelasyak kem la itu kerteng kum udaman bahar ripnar u bajukot sin shal lapang, u robinus ripnar, u jel tariang, bat u shining nongrum, ki basyong gasa hari Pynbthei district. Shosho ki Pulit ki lapan tipru bagi layok ban kurup ya kat santeli ki gelatin sticks, shispa nriu punyau teli ki splinter, way safety fuse wire, lightly ki non-electric detonators, kakali number ML12 3243, bolero pickup, but santeli ki mobile phone. Halor gani ke jingja la register case han Nongpoh PS haga number. Arpusan lai arajar arpusau hapok ke section shispa arpo B, Shispa Arpuway A IPC, RW hapok ka kendon Shipo Katlai Katpra UAP Act, but San Nriu Explosive Substance Act.